Guys, push goda. Galaani gibee guutus laftuuf bidiruun nama ceesisaa. Garaan jaalatee rafuu laftuuf jilbiifi. Sirba kan wayyoo ifaadhaami. Hayi mabraatiidha. Weeraachuu. Ifaan dhaami. Mabraatii dhaami. Laa ilaaha illallah Muhammad Rasulullah. Okay, ayi paatira maqabsiisaa dhugaa. Anji ija kootu ilaalamoo moozi? Inni kun ija kooti? Laayifii dabru jira. Laayifii dabru jira. Ija kootu ilaalamoo? Waa Itoophiyaa. Raachuu kiyya Itoophiyaa jirtaa misanii fi baraachuu. Okay, mee paatira wayi raachuu. Iji koo maaliif addatti ilaalama kan koo? Jirtu baraachuu ilma mee harka kan kee akkana godhi. Mee harkuma bakka akkasuma jee. Waa akkas godha. Raachuu mul'atamu raachuu. Mee harka kee akkana godhi. Mee wayii raachuu. Sorry, my sahib. Garmaamu tola. Sahibo. Qashti amboo. Sorry. Foon haadha. Raachuu koo wayyasuus. Magisti haadhisu. Raachuu. Abeen. Magisti dubbadhuma haadhisu na nyaatu jira. Amma moo booda waliin dubbadha mataa kefaan. Amma dhiisii mangistii na biratti. Haadhisu raachuu. Ammaaf dhiisiiti booda akkuma barbaadde godhi mangistii kee. Ammaaf garuu suura koo laali. Akka tasgabbooftuuf. Hayyaati jennaan. Amma gaasilaa mooyamtee bara kamitti argamtari? Raachuu koo. Goota shawaan biqilchitee Oromiyaaf gumaachite. Amma akkamitti adabamtare? Yaadaan bakka maalii giddina adabuu qabdaa? Jaalallis barumsa baree gidda adabamuun qabu namni barachuudhaaf. Amma ati dukkana cillimii keessa jirta? Gixximii. Cillimii gixximii. Sa'a meeqatti ifaan dhufu? Akkamittan beeka biroo naamma kana na faana tama kakkaraniitu balleessan miti balqaashti. Okay. Hayyee gammee wallisi gaa. Gizee wallistu moo waan amma jiru amma saatana keessa jirtu waliin qabsiisi. Dukkana keessa waan jirtuuf akkaataa waliin dukkana keessas waan dukkana ibsu nu wallisi gaa. Dukkanuma keessa taa'iti wallisire. Akkas godhee. Akkam godhee. Dukkanuma keessa taa'iti wallisi gaa. Haay Raachuu. Wayii. Akka warri koomantii akka jechaa jiru hamartii eessaa fidee jechaa jiran. Hamartiin maalidha qashti? Hamartiin maalidha? Haay akkam hamartiin dharee ubeellaa. Qalabatii? Qalabatiin bara afaan keenyaan miti. Hayi kuni. Qubeellaa. Naayik jedha ofii koon bitadhe argite. Ati maaliif ofii kootiif bitattee harkarra godhatte maal jechuudha? Baay'een jaalladha qalabatii baay'een jaalladha kana. Amma dukkana keessa dhaabbadhu achuma keessa taa'iti wallisi. Waanan amma keessa jiru sirba waanan amma keessa jiru giddu gala. Ibsishaan eessaa dhufe? Wayi ibsishaan dhufe. Ay, Raaju. Maali baay'ee gammadu. በጣም ነው እኮ የሚገርመው። ኢፍስሻዬ ዌልካም ራችን ነቆች ሲርጋ ማሊ በጣም ደስታ በደስታ ታጤ ማኪሻ
Amitti dastaa badastaa taate. No dhugaa dubbachuudhaaf taayiba kiyya tiktok kanarratti gaanii jiraami osoon hedduu gaa maal akkam jeesi ibsishaa eessaa baddee dhuftee har'a Wallahi har'a kun asumaan dhufe. ibsishaa baga nagaa dhuftee wallahi laazim raachuu garuu dukkana keessa teessee Asfayamu. achii maalish Samoon ammoo waa'ee makeessa naasaan beektaa? Maal jedhan? Maakiin hinaaffasteedhani. Oh my goodness. Asbayete wal asbayi mul'adhu maal? Itti aarte moo maal isaa? Miti ibsaatu bade Itoophiyaan jira baran. Shaama manaan qabdu. Baga nagaa nutti ibsa. Ani bada Itoophiyaatti bad ibsaan baduu hafee ture. Har'a maal akka argan hin beeku. Aara ibsishaa baddee dhugaa maal taateef baddeessa? Wallahi xiqqoo biizii ta'e hojii banna balleesse. Kun amma deebine ka. Adda bannee dhugaa dubbachuudhaaf. Nama baay'ee badee yeroo isaan qofti badee jaalfadii loon tokkoffaan dibanni badee. Jaalfadii loon badee. Jira iyyuu bannaan. Jaalalti akka duraa. Inni gaafiin gala bara. Jaalfadii loon gaafiin gala. Hin agarreen garuu takka. Tureeraa kana. Jaalfadii loon agarree anillee jaalfadii loon hin agarre dhugaa dubbachuudhaaf. Ambar sarpiraayiziin ta'e gisee ergattu baddee jirta akkam jeeti bara. Baga nagaan dhuftee waan ta'u. Baga nagaan eedanis martinu. Raachuu as bahi kaa maal isaa? Foon haadha koo ibsaa badee bar maaliin akkam ba'uun dhabee bara. Dukkanuma keessa taa'ee firraa. Kunoo. Gasu wayii. Nama tokko gashee ni taphanna wanta. Eenyu galchiname? Nasriin naaf ergaa ture bara. Qoy maakii. Ijoollee. Fidee. Qoy itti naan fidani. Waa dhalta qoy. ሰላም ሚስቴ ታለች። ያልተነሳችም ገና እየተነሳሽ ነው። እንዴት ነሽ? ኧረ ቀስቅሳት ከማኪ ጋር ላስተዋውቃችሁ በደንብ። ኧረ እንተዋወቃለን። አንተ ምን አስበህ ነው? ቤተሰብ እኮ የበለጠ እኔ ባለሁበት ተዋውቋ። ጥራት ሚስትን ቀስቅሳት። ታብታብ እስኪደረግ ነው። እማ ቆይ ትመጣለች። አንድ 10-20 ደቂቃ እንጠብቃለን። እንዴት ነህ ጄቢ? አንተን ነው ማላቅ። ጄቢ አይደለም ኢብሲሻ ነው የሚባለው። እሺ ኢብሲሻ ሰላም አካም ሰላም ነጋ ኦኬ ማን ሆነ አይደለም ስማርት ይርገና ይርጉት ዲያኒ ጌሜ ቴንክ ዩ ሀረግ ታብታብ አድርጉ። እሺ እማስገዛ ምን ሆነ ኑራችሁ በቪዲዮ ማጥጡ? መብራት ጠፍቶ እንዴ የት ነህ አንተ? ኦኬ ለካ እንችላችኋለን። ማይክ እንችላችኋለን። ወርዝተኒ ሀይራቸው አከመከም ማይክ ካለች እንኳን አልፈራም። ኤብስሻ ማሊ ፍለቴው ቴንክ ዩ ሀረግ ቤኬት ጋ አይ አናፍ ኢብሲሻን ቲሚ ተቆጣ ነው ያዴን ዋና ከናዲሲ ኤብስሻን አስተውቀው ቱሬ ማሊ ፊ ኤብስሻ የቱ ዋን ያዲ ጅሩፍ ዱጋ ዱበቹራፍ ኧረ ሙጫን ሲልኮቶ ጅራቴ ወይ ቴንክ ሶ ማች ካቪን ፖሊሲ ባቦ ሄዱ ሙጫን ጢኖቶ ጅራቴ ወይ ዋምሳ ሸክ ጀውን ሙጫን ጢኖቶ ጅራቴ ወይ ሀረርጌ ቴንክ ዩ ዱጋ ሄዱ ያድኔ ወላሂ ላዚም ታብታብ እስከዛ ቤተሰብ ሼር እናድርግ። ከባድ ምድር ነው። ቤቦ ደበርሲና ገሬ በር አንቴቡ አይተንቀለደ ኢብሲሻ እኮ መንግስት እንኳን ታባፊ በር ማይ ጄሰራችሁ ዛሬ እንዴት ነው ብቻህን? ሰ አሁን የተነሳሁት እኮ ቤቢሹ ትንሽ ትተኛ ብዬ ማን ትንሽ ትተኛ? ማን
ችግር አለ እንዴ? ጠፍታችኋል ግን ማኪና ራችሁማ ዘጋሃል። ኦኬ ቤቢ ሾው ነው የምትባባሉት? ምን አታውቅም? ደስ ይላል። የአንተ ቤቢ ሾው እስካሁን አልተገኘችም? የአንተ ቤቢ ሾው እስካሁን አልተገኘችም? አይ ተገኝታለች። ተበዱ ሲሻ እሺ ታብታብ እናድርግ። ቤት እንዲህ እየመራናችሁ ነው። ያ ማኪን ከያዝኩኝ አልጠራም ብያ ጋይሱ ልብ ኬሰን ደብታብ ጎዳ ማሊዳ ቴንክ ዩ ሀረርጌ ማልቱ ሙከረት ልቤ መልካሙ ተበጀ አየጋ ሉክቲን ጨቢ የራችሁ ቤቢ ሹ ማኪናት እየተባለ ነው። የራችሁ ቤቢ ሹ ማኪናት ማን ያለው? ኮመንት ላይ አይ ይሄ ተልኮ አለ። ይሄ ግን ሌላ ነች እንዴ? ወይኔ ያጋለጠ ይሄ የራችሁ ቤቢ ነው። ሞኒ ማኪ እንዳይብስሽ አይቼ ገልተን ያመሙ ኦሮሞን ትንቀርኑ ወይ ድጆ ነፉት ጊስታ መስራ ኩረት ዳረ ዲያ ኢሳ ሆቴሳ መጋላን ዲስ ይብስሽ አለ ድራ መጣሽ አይ ኦሮሞ መስራ ኩረት ዳረ ዲያ መስራ ኩረት ዳረ ዲያ ቆት ዮም ነው ዱሴ ደው ዮም ያስ ነው ዱሴ ነው ወይ ዮም ነው ዱሴ ነው በቃ ነው ወከረ ጎሬ ይብስሻይ በዲ ወርሰኒ ፊ ለምን በቃ ዲኮ ወከረ ጎራን ሴኑ ማይ ባው ኦሮሞ አቲ ጨልጀዲና ታዘብሽ ኦሮሞ ጉዲና ታዘብያሲ ጨልጀዲቲ ማጁ እና ምንም ነገር የለም እያላችሁ ነው። ማኪናራችሁ ኮመንቱ እንዳለ ስለናለ የራችሁ ቤቢ ሾው ምናምን ስትል እኮ አምጥቶ ለጠፈለግ። ይሄ ማለት አይገባም እንዲ በአራዳው ራችሁ አዋ ራችሁ ዝም አልክ። ምን ነው? ለምን ዝም አልክ አንተ? ዝምታ ነው መልሴ፣ ዝምታ ነው። በስመ ከይብስሻ እኮ ቀጣ የሚያደርጉ ማሊ ይብስሻ አቲን ቀጣምቱ እኔ አከሚጠን ቀጣ ማቀሽ ይብስሻን አራይ ነደበሙ ኬስማ ዋንቲፍ አከሲ እና እንዲ ማንሽ ታዲያ ከራስ ይጀራራ አናወለ ሲንጀራ ያረ ገረሚኑ ይዱስ እንተስ ይንጀራ አወለ ማጃኑ አወል ሞኝ አቲና ዱራ ይቹ በርባዲ ናፊሲ አወለ ማጃምባስ ተጋራ አወሉ ማሊዳ ዱራ ይቹ ኪያ መጀመራ ኦኬ አቲ ቦሌቲ ኬቱርቴ ሲማል ታዲ ጋርሊ ፍሬንዲዳ አከረ ጀድ ቆያ ገን tokko yoo namni biraa du'e dhaalan osoo an jiru anuma irratti seente goe hindu takama rakkoo qaba shuguxiinoo jira